Alhamdulillah. Nah, kerja sa giat sa cepat sa. Haglo ko lang naman nga kabralan ko ti. Kaya ka magabuin jaman. Nito kan kerja na kay maduit. Nis ka kung niti ka. Mumpung yaman nangis. 20,000. 20,000? Sa iya cawa na yung nanya din ako. 22. Ni ko rin nanadin ko duit. Nah, yaw. Hah? Hindi niya simak na kay masa. Grabe. Amo, 5,000 pang 20,000. Dapat sapas nyawa ko ne. Anjay, tatong pay. Jangan Malajo. na api-api. Ay. Titi singot. Aduh, kerja ko teh. Nya paling bebohnya itu Macam apa, kali Il? gua kaji macam na. Cawa api. Terus, ni ko sabi ka. Lelo ko ye. Kado di jay berarti ko cawa. Dan siti singot ka mo mabaka lagi. Ayo, kira kena lah. Dang Musawara mo bro, mabaka lagi singot-singot sa. dang budi nya. Yapi, agak mo ka pa. Ilo na bag. Kagas ka kung ikaw daw, pero ngobrol na. Ayo, bagi kata lah. Goji nya. Sapas, Nya goji. puti lang naman katuntutan. Sapas niya, pinanik niya. Ngajak-ngajak kuti kerja selamanya, ngedok kan? Iyo, kita ngagane jauh becong loh. 20,000. Ini di 5,000. Aduh, sidang nakatunding semulunnya. Pasanya, nah. Tenang nga sih. Ayo. Jadi Namun siya ka Ayo. nutuk sang. kasbon na nya kan ini. Abe? Kasbon na nya kan ini. Ano sih mak nambi kado ngatanan ko. Kasbon luwat, mak nutup dah. Ngani Kasbon sih mabagi apa, men. Ni kau kasbon pera? Kulah. Ay, harus ke John ketikuan aja no. Kata po mo ne. Ay, hindi nya salah. Kata Wah, ini sama dia, Gong. Ada sistem dia. Kebon. Ya wat bayar. Yo, ayo. Nya nutuk. Bang Edo. Ayo. Ayo. Oke. Nah, ajo kerjaan kedua beres. Ah, Nah, nya aja mak ngudut sekali. makanya kepa tujuannya. Nya pun duit. Perlu duit. Ulah ni mail cawa kerja di kem bos na gino. Oh, kirang dimasuk ke seketian lagung sawat anak kajong. Jadi Jadi sekolah, jajan ngaji, maksud ko kan ku pakainya pai. tidak kepam mak udah Benar. sekali ko do. Benda ngaku luar pakai bamu, kada gantian lah kerja sama nih. La Kemana? ilaha illallah. Aduh, anak il. Ode, Woi. pakai mo. Oyon ka. Gong. Lawanan kerjaan sa. Ngapain Gong? Aduh. Ini kusan, Gong. Bingau.